ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto desal aljana. muhammed wino e hadis celɗo wonde kala muslim heɓat rewɓe to aljana so o naati suudu mum te rewɓe makko diro hurol ayn naati e makko nden maɓe mbiya yettode allah gortunoma e men gortunore men e ma tan jomum wiya hay goto meeɗa tottere koye komi totta ko. kadi e hadis goɗɗo o wi wonni gorko kala rewɓe ɗiɗo hurol ayn o yirat buhe e korle maɓɓe caggal ƴiƴe e tew hakke komin jooɗi ko. te alquran wi e simora arrahman to maɓɓe hurol ayn ko jomin gite paliide haade maɓɓe neɗɗo gooto me mano ɓe sakka jinni. kono saydi almasi o jangini wonde gaga mayde lelde e debbo walla hulor ayn ala hen ɗo wi ko on majjuɓe mata wona addini on majjude ko on paamani wona bendidi wona bawde allah ngati so mayɓe gummitima worɓe ndesata rewɓe kadi ndesataki ɓay mbayata kono no malikaji wayni. muhammed jangiri wonde dewo e makko ma lombe nder aljana to o walloto e rewɓe makko hurol ayn e nokku allah tawa almasi o jangini dewo e makko wonde laamu allah ala ɗen gueɗe muyoji aade.